萨利嘎嘎马布隆平安，安尼尼阿拉拉亚乌卡特雷海努米达，马拉兹在kita ilumat no paitema ami pacakat tu taong nanai mapalemer no kawas ko paru no rumah no mita。姐妹弟兄平安，今天是家庭礼拜，我们在自己的家中敬拜上帝，愿主祝福我们的家庭。马拉兹在kita ami saosi tu suanu放在主拉。Usa saosi anu minta anini atlatayai itini I livi tu sapuluh atsifang sakapitu tangasa sakafalu atusir itini I livi tu sapuluh atsifang sakapitu tangasa falu atusir。我们今天所要读的经文在利未记20章第7节到第8节，利未记20章第7节到第8节。Sanu amisan mako amisa osi suasa itini I放在主拉，urasaka sa pangcaran ko tireng namo ami kuras nakani utapang kako ukawas namo wa aimeren namo kurikas ako nakani kako ko mikurazai I tamonan atapang saan diawan nako asanu kaping ami saosi。现代中文译本这样说：所以你们要圣化自己，要圣洁，因为我是上主你们的上帝。你们要遵守我的法律，因为我是使你们圣洁的上主。以上。O tatapangan, o patusukan no nisaosian no mita aswan no fang zazula anini atlatayai, kaimeran ita o suar no kawas, kaimeran ita o suar no kawas， 持守上帝的话语，这是我们今天所要领受的主题。Una nisaosian no mita aswan no fang zazula anini。Pasuar jimosi to porong no finauran no Israel, kaimeran namo ko suar no kawas, to sakatsao ka pitutlu kamo, to tati hai apinangan no rumah afinatsaran amatefus no kawas, hanen kutlemak ta umakuratsai kamo, han ni mosi zangra。我们所读的经文当中，摩西提醒以色列人要持守上帝的话，他们才不会染上外邦人的恶习而受到上帝的惩罚，如此做才能保持圣洁的生命。Sakasari kakama burung, bakani itu na suanu放在主拉里，nanai mapaluat ku falu cuita, mararir ami saosi ami harateng tu suanu kawas I放在主拉，usakatanegtek no singko no mita。所以期盼从今天的信息里面，能够再一次鼓励我们，常常思想读上帝的话语，使我们的生命，使我们的信仰能够坚固。Sakatsai uhara tengen ita sarikaka, unanu pitutlu ita tu suanu kawas, usaka safalo no urip ita amala fang zalai. Unanu pitutlu ita tu suanu kawas, usaka safalo no urip ita amala fang zalai。我们应遵行上帝的话语，而生命得着更新，而成为圣洁。Pasual ku kawas jimosian, parimo oten iso ku finaulan, apapitlu tu suar aku, zai kangai amiriang tak malah fang zalai zangla, hanu kawas jimose。经文里面提到，上帝吩咐摩西要求以色列人全心全意遵行上帝的话，不可以违背，他们才能够成为圣洁。Umala fang zalai hananai itini itu sapuluh atsifang no livi atsuladi, ucai pitaong do rumah akawa kawas, zai pitutlu to tati ehai pinangan no rumah apitu oran。在利未记20章里面所提到的圣洁，是指不可以敬拜其他的神明，不可以跟随其他的宗教他们邪恶的行为。Sakasari kakama porong haratengan ita, terajua zai pitur kita to rumah apitu oran。Zai pitaong kita to rumah akawa kawas, upasorinai kita to tapang ci Yes Kristoan. Engkau lira, anu zai pinaon kita to lemak nu tireng iratek, umiliangai kita to nafalu cuan nu kawas acirarau ku urip。所以从今天的信息里面，我们要思考，虽然我们没有信奉其他的宗教，我们是基督徒，但是如果我们不当心自己的言行举止，我们也许在行为上就会违背上帝的心意而有过犯。Urasaka suasa itini urit, syoku safa atsifang sakapitu atusir。在诗篇的19篇第7节这样说：U masungira ai kurikas no tapang,
usaka follow no urip no tamlaw umatlengay tatieren kulimuot no tapang usaka citaneng no mafukilay at tamlaw saan。诗篇19篇第7节说，上主的法律完备，使人的生命更新；上主的命令可靠，使愚蠢人得智慧。Sarikakao, yomi lulu kita tu suar nu kawas i matayar tu ku fang zarai aslingu i laluma numita. Ami falis tu pinangan numita, usaka citaneng ita pakalias tu tati ihai aslemak。当我们遵行上帝的话，圣灵就在我们里面动工，改变我们，让我们有智慧，脱离邪恶。Sakatusa uhara tengen ita sarikaka. Pakani ipilulu ita tu suanu kawas, ami patahkar tu nika sarujur no farujur ita ami dier i jingraan。第二个，我们要思考的是，我们遵行上帝的话来表明我们有忠心的信仰，我们忠心信靠他。Pakani ipilulu ita tu suanu kawas.Ami patahkal tu niga sarujur no farujur ita ami tier i jinglanan. Paswa jimose to purong no isay afinaulan. Anu sa ipilulu kamo tu suanu kawas iyo turong no manaay kamo ami tier tu kawas. Ta ulalaplapen no kawas ko hati ni ay atam sao na ifinaulan ningda han ni Mose讲的。摩西对以色列人说，如果他们不愿意遵行上帝的法律，就如同他们不愿意信靠主，而这样的人，上帝将会从他的百姓当中来除名。大家伊拉爱过你大翁爱多rumah akawas rumah finazalan itini i tariok no kamaroan no isay atam tau apala. Ni kaparimo ji Mose i jangraan ka imeren ku suanu kawas dan tegen ku farujo amiti tu tabang.Usaka cao ka kaihe no Roma apituran ku farujun nara。虽然当时以色列人的周围有信奉异教的外邦人，但摩西要提醒他们，要靠着持守上帝的话来坚固信心，让他们不至于被其他的宗教所影响。Sarikakao, anu zai pilulu kita tu suanu kawas, anu zai pihakulung kita tu nafalujuan nu tabang i.Sorin umamakai het nono kalan masa memenai atlemak ku falujo ita amilias tu lalan no kawas。我们如果没有遵行思想上帝的话，顺服主的心意，我们的心会被这个世上的一切所影响，甚至会离开上帝的道路。Sakai laku suanu fang zai julan, urip numita turumi ami arti, kahari saosi, kahari asib tu suanu kawas miharatong dorimu od ningda.Ta sorin utan tekai ku pasorin no falujo ita rumaka tu muzlai alalan no kawas。所以圣经里面有提到，有告诉我们，我们要日夜思想上帝的话，让我们有坚固的信心，让我们的生命走在上帝的正路上。那乃pakani tu na suanu fang zai julat miliau mi paluat tu falujo no ita mararil ami saosi ami harateng tu suanu kawas。Usaka mucer ku urip ita saka tanegte no urip ita mi tu ori i jinglanan。愿今天的信息帮助我们，让我们能够日夜思想上帝的话，忠心思想上帝的话，让我们的生命能够走在正路上，忠心的跟随他。Nanai mapalamer no kawas kita mi tolong kita，我们一起来祷告。Wamaniam i kakarayan。Miliau kami amisa puner tu farujo itini ka ayaw no miso. Yomisi ayaw kami to masa mamanay atlemak no hakar i. Anu cai pinaon kami i latak umamakai hel ko farujo no niam amasawi. Saka nanay paluatan iso ko farujo no niam. Saka sarujo lao no farujo no niam ami sa osi to suan no miso. To rumami as to lalaya.Zai katawar tu sifana numiso apaki falujo anyam ta sorin mucer kur kalau lemak nunyam amata tulung tini na falujo an numiso ukarah keran ukaulahan numiso kunini lemak。爱我们的主，我们要谦卑在你的面前。当我们面对属世上的一切，若我们不小心，我们的生命就会被影响，遭受试探。求主帮助我们，让我们能够专心思想你的话语，日夜思想你的话语，
使我们的生命能够顺服你，使我们得着主你的正直，让我们的生命能够蒙你喜悦。我们献上感谢。Pakani taramanay ang tapang ji Yesus Kristo ami tolon. Amen. Lulu anini sataya ukatere hai numita maratsa kita itini iluma nupai temer masasi tolon masasi lama。今天是家庭礼拜，我们在自己的家中互相的带导，彼此的帮助。Sakatsa utatulunan numita salikaka pakani itini nilayapan numita asyanu fang在做到。nanay mararil ami lama ku kawas itanan ami paluar tu falu co ita ta hari asyid kita hari saosi kita tu suan ningda tu rume ami ar tu sakalumahal maikes atanan te ku falu co ita ami tier i jingdanan。第一个我们要带导的是，愿主帮助我们，我们为自己带导。愿主帮助我们，让我们甘心乐意每天思想主的话语，让我们的信仰成长，让我们的信心坚固。Sakatusa utaturunan numita salikaka turunan ita do paro noruma ita ukate numita nanay tiputan no kawas o paro noruma numita o urip nang rai paputar nanay matipud no kawas rumah satu turunan numita o salikaka no kiuka ita nanay mapaluat no kawas o faluco ita anu ukate paro to noruma numita anu salikaka to no kiuka i nanay solin pakani biparama no kawas o tanutekai ko faru最大米的 or 都大棒。我们为着家庭来祷告，求主保守我们的家人生活平安。为着教会来祷告，愿圣灵帮助我们，让我们的家人弟兄姐妹能够坚定信心来跟随主。Sakaturu utaturunan numita salikaka mangata tu kupising kiwan arumiar nanay solin mamatayar ko fang cara artingu ilaluma numita。Usakachi icer ita ama imer to mutser no kawas zai pi ala to sapa alufu o maranga ayai awazai ko orip no mita。第三个我们要带导的是选举的时间越来越靠近，愿圣灵在我们的里面动工，让我们能够有能力持守上帝的公义。我们不接受贿赂，让我们的生命成为美好的见证。Saikurai sarikaka turunan ita ko ci asasa ai rarima ay ko tireng datang sa ay ko singko asarikaka atu pakani to narifong mapadasa asarikaka paturutan ita jiwamaan nanay arahan no kawas parihatayan no tapang changra amatuman no sahinum。最后我们也为病痛的、信仰软弱的、在疫情当中受苦的弟兄姐妹来代祷，求神医治、赐平安在他们当中。nanay malatsa kita mitolon masasi kama nanay mapapalamat no kawas kita。愿上帝与我们同在，平安。